Hello, welcome back to Nuäär Online TV channel. This is Chang Kwasnyak, and today I am reading a story about Nuäär history. Bana roi ke quiring at into organ tama re which ka South Sudan written kon tin lat Carodian. Bana roi ke qui Dr. Riek Machar. Bana roi ba ke qui ut commercial ka me kir mayadit. Are ler kana me kan kono niam katin kona lat Carodian go regen o take me de kon LinkedIn. Shana min ben pingwa me ngai kona gwa en o take ko lat Carodian en tama en wale e shanka jendang ro de dioka fa di ron kina dang ro wi de jendang ro de di bana jo me bana je kwen Nuäär Online TV. Mi jiram jidit ka Nuäär Online TV channel gorno jinba dere shon kɛɛl ka jen channel me bana shure roja dan en bana kwen ke keriktiti te kontineni yemene tich jina ngam la kwer mo ke jen gwasa me anga guji mon go de South Sudan de jarwaj ke de janang niam be jenong mal ke peace and peace building anga bi lado ka kene dang ro titi neme kir mayadit neme Dr. Riek Machar anga ka kem guji no dong bukor chene de ngwan long shakanen lokan Dr. Riek Machar ken Dr. Riek Machar jen chana cheka kum chunken jen pen na ode na nyin ka jang but right now boom ne to ngwan barka rodin ka kir mayadit alo mishi Dr. Riek Machar che peno jin chuna ma sholet Ramadan and cool and year your point and cool Dr. Riek Machar le nyir ka kwide bulo nyong ne je ko bia chon kɛɛl so ene me karwade en woman nyode misual kede ta shenga ko ken loidu ken je palpinya no kujendien be chong tino komu kon ko jang jitaran kone ko Nuäär yes jang jitaran ken jang jitaran but mi ke jitaran ngumi shi kenalel ken sika kon la de jack of course ngai kone sika kon la de jack ka kuja mo ta dan sika kon la de jack je de kon jako de kon kenyir but take a use jang mu kana ka yo jang ga yo diale kon e gana kwal na wal shu men tama kan yu do to ken kono koken ka tanwari so de tider kulo ka jina na jina ta ka jen gwasa me kon wuri shal ke kirme yadi de jen be jen re kuma ka jen ba wo long na dore me ken liun gwata mo jen be jen bo dore so right now Ramadan budo da nga Dr. Riek Machar so right now bull mel jatin getunde gorga jeno bala kwar but gara makana struggle ray take a kuj do dan na nyam kaje ne ti chi struggle kendi ti so kweru ngan tama bunong ne jang wala bunong ne nuar a jin nuar pan nuar midel kana sharu kana jogong ala nuar jalar but nga bia chong kelo so ka shonga kona Dr. Riek Machar kel ko jen ngodo la Ramadan go keno bia kwar ameni mi chitam le chatok bakulo karada dien mbune chong kɛɛl dongre ne chong kɛɛl kone taban dengai dongre ne chong kɛɛl kone Dr. Riek Cook dongre ne chong kɛɛl kone kwang shorale dongre ne chong kɛɛl kone toshan dongre ne chong kɛɛl kone lolgal kot dongre ne chong kɛɛl ke Riek biem top dongre ne chong kɛɛl kone ne diala to gero de no de kan wade kan nang niam but chong da kɛɛl ka da to kan mi chi Dr. Riek Machar che kula ken alo che kwer che ken je jek che onyu dore de ro kula moy alternative da dien but sharande gormele te chorian lot so keji angum mugur ke ma yadit ka ja ka jang manang na gan ware ngum guru ramimo mishirka kwara kono na kanwarita mishirka kwer geta fanal state
kwar jongle state te na ka nuer tet kadien je ken de ni SSPDF ja kana ko ba kanak ngum gure ke je right now miti je ko mu lar jeno te kon go kwar jin kwarunga anga mu gure please nuer content ngai ka roi ni gwada me mene dor gar pin gwada mo mene rodun kuin anga mu guri right now just mene gar pin gwada mo anga guji mo dia kwar me de chobanta me de kwader jejek kar arami ken tok da meling because I've never see nuer sit ke Dr. Machar roja against nuer den tin chanen ka politician and content wi commentam ko ken speech ni ken kon lat ken ge jot ken lat ken ke ngai kon ke gwano ko ngun lat ken ko mo but mo Dr. Machar ken jam lar no nuer tiene nana nuer written content wi commentam ken den content against Dr. Machar ka cheta against ka one thing mi chireng Machar lar ne ajera madana to kore ke ma yadit ko shalar no en baro do chunga la kwer abwara o shung Dr. Machar de la kwer dara bwar she South Sudanese mi dero chung la kwer ngulo kiramo so kir dwala the same thing bo ken nuer ko kena content chung kel ga kir mi yadi dwal ka ba dwal ken ke Dr. Machar ale de she ba position ken ba ka kan she nyira ka yene nuer ko ke let me simple say it she o nyeri yen kwa nuer ko ken but mi she nuer she ga jako nakake I will never support you shen bu chonga je kel so ba chonga ran kel enemy shen nuori shega jaka tin nyamre iteka de pan mi nuor mu jangno bu nuori bi ke liu okay mi jine Dr. Machar liu nuori ke tede angu mi jak yendech jana ko baje deploy yo angu mi ken yen jo nuori ken yen lingo abade nin kone jagre wech ka Nasser ka Wolang ka Lungashuk ka Pangak ka Mayom abaka wech abika jo nen kon la nuori bi ken lin cause community akane de kon la request kula la de go ne edej ma no ngodora den binay nokterek binay linga ka but mi de mi jakka mi take background ne timo wa nang ne na ka do mi shiro da lo ko ken shi nuori no ka biya ka alawo bi ka won re gwadamo gene no da ramugo I don't think so that is very wrong shi mo gwa so nuor gwa wa be chongo gwa en re roje lat kon mo gwa same o den te ngany mo gwa keni diala kon la kon ka lingwa same o ba ngaje no nga mishina malar ka rona me michin ware jako ba kanak ko mishi kwan ware dial politician ware dial mishi kan kwan ite mon nak nuar tikidien ngum no konaka rek dana kel ka ware kon la nuare gadun mishi mi jek chala biya chon kel ge ko gadun this is wrong that mentality de je yikap chon ngeda mom nong no to ba daman mi chimi jek chala da be je support ko daman bi kap chon lojin ci dier kamen jeg lat damora karara dien gwada mi ci dier keje okay badi yo jini yo mi cha ilan mi jeg bi dier bi ngak mo bi lok der ko gwade weber shi wrong shelat chana je lo kon dial kon e ko la nuera boray now rek Machar a victim chaje la de jek chaje yen teram rek kuide ne dial ku kene di campaign lo lo kereng Machar ne dial bareng Machar am shira la de lonko bi ku ma South Sudan ba e cholo no South Sudan min yer je ka lokaje ngum nyoda je no ci South Sudan ce bete kamal jen te ka char ke spirit ko de na de ka te kamat de democracy da let mi je democracy den da military de ci am go da talk so I remember really chalara ke mi yadi so na me bu ko na remind ke je chelar ne na gari ejeni mu waliu ke mu te mu to ka chengwonen wida dien rama biya kwar en gura chenki liunan rama mo bala Dr. Machar ngai kon video na la no ngani siang a jena rama mo ba Dr. Machar always enem butu ka mon be yiga Dr. Machar budot gwadamo ci kon diala ngach so ko la joda to ben kirmi yadi everybody know this it doesn't matter ntama a chang chabol mel cha kwanya la kwar ngode historically and SPLM can ke hierarchy ke structure do mi chicken real kam ba gor so chicken be jam se o bol me bala ko no bol me la kwar ka SPLM but can ni akwar so Sudan so no much of talk so right now right corner option nga e Dr. Machar bela president dung so Sudan ka gwasan be
ensure managing bojun sure katin kone latke all the activities that are happening right now right kone ke South Sudan new the jeno ramadan biya kwere Dr. Riek Machar ram bine ideal bi ke video no noka bi video no yeje e Dr. Riek Machar ko je ramadan la diere shang ke kwi kuma ke South Sudan ramaniam mele ti chodian lot gwan jegne e ket ma yadit ko je ram chiten ko run wara run wal jok logo jeno bi mal beben gwaye this is the end of our story ni shilo da tet anda mandu ni chankot nyak bana yo je kalera den bi ataka mal bye